ikindi kandi ibyo byose ni ibintu byo kwitondera. Njye icyo nicyo ndi kimwe mu byo naba ntekereza. Gusa utekereze ko aho imirwano iri kwerekeza ni hafi y'umupaka wa Kongo na Tanzania. Icyo ukwiye kugitekerezaho ukagitindaho ukagiha n'agaciro. Kandi Tanzania ubwa mbere yari yemeye gukorana na Kinshasa. Inzira byari byaciyemo rero Tanzania igakorana na Kinshasa, ntutekereze ko ubu ngubu zitakongera gucamo. Ahubwo cyagiye Tanzania yari yanagendeye mu Kigali cy'ikintu cyitwa SADC, noneho yabije yonyine. Urimo kubyumva ibyo bintu? Kandi niba wibuke hano ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda, igihe intambara yari ihari byageze ingaruka ku Rwanda. Igihe intambara yakomeje ikagera muri za Sud Kivu ikagera hafi ya Repubulika y'u Burundi, u Burundi bwagize ikibazo. Urabyumva ibyo bintu ukuntu bimeze? Ese intambara ikomeje ikagera ku boda ya Kongo na Tanzania, Tanzania nta kibazo yagira cy'umutekano wayo? Simbizi. Gusa ikigaragara nuko intambara yegereye u Rwanda rwagize ikibazo. Kandi nimba hari abarundi bari gukina biroko berekeza muri izo nce. Simbizi. Gusa intambara yegereye u Rwanda rwagize ikibazo. Intambara yegereye Burundi bwagize ikibazo. Niyegera Tanzania nta kibazo izagira. Ko biri kose agace karimo imirwano kagomba kugira effect ku rundi ruhande. Yego, ibyo ngibyo nuko bimeze. Ariko na nyuma y'ibyo ngibyo ntekereza, cyangwa se urabizi ko hari n'iyindi gahunda hari yuko Kinshasa iri gushakira FDLR ikindi gihugu ishobora kuzajya kubamo nyuma yuko yirukanwe ku butaka bwa Kongo, kuko hari abasabye ko bakurwa muri Kongo bagashyirwa ahandi hantu. Urabyumvise? Ubwo ibyo nabyo twabitekereza ko Tshisekedi ari kugenda ashaka n'igihugu kindi abantu muri FDLR bashobora kujyamo, bashobora kuboherezamo. Uko niko kuyitsinsura se? Kariko bavuze, kuko mu masezerano ya Washington handitsemo neutralisation, kuneutraliza FDLR. Ariko Kongo yahisemo gukora ikintu cyitwa négocier. Ikindi, Tanzania ina fursa kubwa katika uzalishaji wa bidhaa za kilimo. Ati kandi Tanzania ifite umwanya munini cyane mu guteza imbere ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi. Urimo kubyumva? Ndikubyumva cyane. Mbabarire. Aho ngaho hari kubikomoka ku buhinzi. Icya kabiri, uvuvi na mifugo. Uvuvi ni uburobyi, mifugo ni ubworozi. Uri kubyumva? Ibyo byose Tanzania ibimezeho neza. Hivyo nimeikaribisha DRC kutumia fursa hizo katika kuongeza biashara na Tanzania. Nakoresheje uyu mwanya rero ngaragaza yuko ibyo byose bigomba kwifashishwa mu guteza imbere ibijyanye n'ubucuruzi hagati ya Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arangije aravuga ngo aidha tumekubaliana kuendeleza ushirikiano katika sekta ya madini. Ikindi kandi twanemeranyijwe ko tugiye guteza imbere umubano n'imikoranire yacu mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, madini. Arangije aravuga ngo iki ni icya mbere. Icya kabiri, kuanzisha uchimbaji. Kuchimba ubucukuzi, gucukura. Kuanzisha uchimbaji, gutangiza ibijyanye n'ubucukuzi. Ubwo ni hagati y'ibihugu byombi. Ubwo ni ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icya kabiri, uongezaji thamani na masoko hadi tafiti na kubadilishana uzoefu na ujuzi. Arangije ati twaganiriye ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kongerera amabuye y'agaciro agaciro muri Tanzania na Kongo. Yego. Bivuze ngo mu byo bemeranyijwe ko hari n'amabuye ashobora gucukurwa muri Kongo akongererwa agaciro. Iyo ngingo ni iri gusirikira ahantu hose muri ibyo byose wavuze, ubworozi, uburobyi, ingingo zitandukanye, ariko byagera ku mabuye y'agaciro. Gatse ibirombe yongera bitanga. Urabyumva hano, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kuyongerera agaciro biruseho. So gucukura gusa, no gucukura amabuye y'agaciro barangiza bakanayongerera agaciro. Ubwo ni kuyatunganya nyine. Yego. Bya bindi u Rwanda rukora. Uri kubyumva? Noneho bakayashakira n'amasoko. Tayari. Tanzania na Kongo bumvikanye bajya amasezerano mu gucukura amabuye y'agaciro, kuyongerera agaciro no kuyashakira isoko. Yego. Uracyumva icyo kintu? Ndacyumva cyane. Aha. Ndetse bakanahana ubunararibonye
masoko hadi tafiti na kubadilishana uzoefu na ujuzi, bagahanahana ubunararibonye muri hiyo sekteri, ikiwemo kupitia kituo chetu cha madini binyuze nyine mu kigo cyabo kijyanye n'amabuye y'agaciro cyangwa se n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Donc ibigo bibiri, ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo n'ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Tanzania, bazagirana imikorere n'imikoranire, bahanahana ubunararibonye, ibintu bigende neza. No kuvuga ngo ibyo Kongo idashoboye cyangwa itazi ubumenyi badafite, bazajya kubyiga hehe? Muri Tanzania. Na technology bakoresha bajya kuzigirayo muri Tanzania. Wabyumvishe ko Kongo yahisemo igihugu bazacukurana amabuye y'agaciro, bakayongerera agaciro, bakayashora ku isoko, bagahanahana ubumenyi. Kongo wumvishe ko yahisemo Tanzania? Nabyumvise. Unagaruka inyuma muri ibi bihugu nyine duturanye, Tanzania n'u Burundi nibyo bihugu byagiye gutabara muri Kongo. Tanzania yagiye muri SADC, u Burundi bugenda babyiyumvikaniye nk'inshuti. Ariko Tanzania iteye imbere kurusha u Burundi, kuko Tanzania yo yacukura ikayongerera n'agaciro. Ni byiza rero ko mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Tanzania yakorana cyane na Kongo kurusha uko u Burundi bwakorana cyane na Kongo. Ikindi perezida wa Tanzania yagize ati, tumesisitizia pia umuhimu wa kuendelea kushirikiana katika masuala ya amani na usalama. Ati twashimangiye cyane kandi nanone akamaro ko gukomeza gukorana ku bibazo by'amahoro n'umutekano. Yego. Tanzania na Kongo bumvikanye gukomeza gufatikanya mu bikorwa by'amahoro n'umutekano, yani gukomeza gukorana nkuko bari basanzwe bakorana muri SADC no mu bundi buryo. Yego. Ikindi, ibyo byose bikaba ngo kwa lengo la kuimarisha utulivu na ustawi wa wananchi wa Tanzania, DRC na ukanda wetu kwa ujumla. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe, kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services, turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Muri Kim Transport ntabwo tugarukira muri serivisi z'imodoka gusa, kuko dufasha abakiriya bacu kubona ibaruwa ya recommandation ibafasha mu gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo babashe kubona imodoka bifuza. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza, mu nyubako ndende hari urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 37 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 33 34. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website wa3.kimtransport.com, Instagram nayo ni Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel. Ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, ihebuje ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko
byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. Reka ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza dukurikira uherereye hose. Ni Urugendo Online TV nkuko musanzwe mutumenyereye, turagarutse nyine muri bya biganiro byacu bya buri munsi. Abakoze subscribe, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, muhawe ikaze cyane. Ndi kumwe na Robert Sympathique Yandemye. Umeze neza muntu wanjye? Yes, umeze neza Jerry, umeze neza. Nizere ko nawe umeze neza. Umeze neza ariko ubushyuhe bumeze nabi. Ubushyuhe bwo nicyo gihe turimo, tugomba kubwakira uko biri kose. Nahoze mbwira abantu twari kumwe mvuga nti kuri Assumption ngewe ntabwo nabonye akavura, sinzi niwe mbawe karakugezeho. Nanjye sinakubeshya ko nabonye imvura, ahubwo nabonye imitonyi y'imvura. Ni ikimenyetso kigaragaza ko ihari. Ni ikimenyetso kigaragaza ko Assumption yabaye. Kuri Assumption urabona hari n'akandi gaherutse gutonyanga mu minsi yari yabanjeje Assumption, ariko iriya mvura y'ubundi ifite izina ryayo n'umwihariko. Bayita ngo iriya yitwa Insindagira Bigega. Yego. Hariya biro bari sawa cyane. Usikoro umunyarwanda di. Uri umunyarwanda wuzuye. Ntabwo mvangiye. Ntabwo ndo ku musozi. Ndo umunyarwanda wa wundi pire. Yego, ni byiza cyane. Reka tugurutse indege yacu. Nta na gahunda mfite yo kwihakana umunyarwanda rero. Tugurutse indege yacu turebe amakuru abagenda avugwa hirya no hino, ariko turibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Uruzinduko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiriye muri Tanzania. Kwari uruzinduko rw'iminsi 2. Yego. Uyu mugabo icyamujyanye muri Tanzania, ibintu bikomeje kuvugwa byinshi, abantu bahuza ibintu bidahura. Yego. So urumva mu magambo make, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Mulumba amaze iminsi mu ngendo zigiye zitandukanye. No mu minsi yashize aherukaga muri Tanzania. Yego. N'ahandi ejo bundi nabwo yarari Breville muri Gabon, aho yanaganiriye na diaspora y'abakongomani n'abandi byinshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yego. Tshisekedi rero ari mu ngendo zitandukanye, ni ingendo zifite impamvu nazo ubwazo zitandukanye. Urabizi muri Kongo hari kuvugwa ibintu byinshi cyane. Muri Kongo barimo gutegura changement de la constitution, guhindura itegeko nshinga. Muri Kongo bari mu gutegura ikintu cyitwa dialogue inclusive, ibiganiro bihuriweho. Muri Kongo bagomba kurwanya Ebola, ni icyorezo cyasaze. Muri Kongo hari ubutaka bwatwawe muri Nord na Sud Kivu. Muri Kongo yambuwe Minembwe. Kongo iri gukorana n'ibihugu bigiye bitandukanye. Tshisekedi ari gukorana n'ibihugu bitandukanye, ari gukora ingendo zitandukanye, aho biri no kuvuga ko ngo SADC ishobora kongera kugaruka mu ntambara. Abandi bakavuga ngo yari yagiye muri Gabon gusaba abasirikare, abandi bati yagiye muri Tanzania kureba uburyo Tanzania yakongera kohereza abasirikare muri SADC, ndetse n'abandi bakajya ku burinzi buteye ubwoba. Abandi bahise bahuza nuko AFC 23 iravuga ko ishobora gukomeza urugendo igafata n'ibindi bice, ikajya Fizi, ikamanuka Baraka, bagakomeza Kalemi, bakazakomeza. Kandi hariya ni ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Bisobanuye ngo ku bwa Tshisekedi ashobora kuba yamaze kubona ko kugira ngo AFC 23 nize kuva muri Fizi ikomeze muri Kalemi, bakomeze hirya Tanganyika bazagereza Lubumbashi, ntibishobora gushoboka hatabayeho ubufasha bwa Tanzania. Bisobanuye ngo ashobora kugenda Tanzania ikagirana amasezerano na Kongo, cyangwa se bakagira ibyo biganirira bakumvikana. Tanzania ikabana deployinga ingabo hariya za Kalemi cyangwa se muri Tanganyika n'ahandi hariya ku mupaka wa Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urenza amazi. None se izazishyira ku mupaka cyangwa izazinjiza muri Kongo mo imbere? Ingabo zishobora kwinjira ku butaka bwa Kongo zikaza kurwanana n'ingabo za Kongo. Mu gihe cyose uwitwa umwanzi, yego, mu gihe cyose uwitwa umwanzi yabahageze. Bifatanyije Goma.
simbizi urumva hariya bari Tanzania na Kongo ntabwo yaba ari SADC. ndakora hiye Ikindi kandi ibyo byose ni ibintu byo kwitondera. Njye icyo nicyo ndi kimwe mu byo naba ntekereza. Yego. Gusa utekereze ko aho imirwano iri kwerekeza ni hafi y'umupaka wa Kongo na Tanzania. Icyo ukwiye kugitekerezaho ukagitindaho ukagiha n'agaciro. Kandi Tanzania ubwa mbere yari yemeye gukorana na Kinshasa. Inzira byari byaciyemo rero Tanzania igakorana na Kinshasa, ntutekereze ko ubu ngubu zitakongera gucamo. Ahubwo cyagiye Tanzania yari yanagendeye mu Kigali cy'ikintu cyitwa SADC, noneho yabije yonyine. Urimo kubyumva ibyo bintu? yego Kandi niba wibuke hano kuri ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda igihe intambara yari ihari byageze ingaruka ku Rwanda. Igihe intambara yakomeje ikagera muri za Sud Kivu ikagera hafi ya Repubulika y'u Burundi, u Burundi bwagize ikibazo. Urabyumva ibyo bintu ukuntu bimeze? Ese intambara ikomeje ikagera ku boda ya Kongo na Tanzania, Tanzania nta kibazo yagira? cy'umutekano wayo Simbizi. Gusa ikigaragara nuko intambara yegereye u Rwanda rwagize ikibazo. nimba hari abarundi bari gukina biroko berekeza muri izo nce. Simbizi. Gusa intambara yegereye u Rwanda rwagize ikibazo. Intambara yegereye Burundi bwagize ikibazo. Niyegera Tanzania nta kibazo izagira. uko biri kose agace karimo imirwano kagomba kugira effect ku rundi ruhande. Yego, ibyo ngibyo nuko bimeze. Ariko na nyuma y'ibyo ngibyo ntekereza, cyangwa se urabizi ko hari n'iyindi gahunda hari yuko Kinshasa iri gushakira FDLR ikindi gihugu ishobora kuzajya kubamo nyuma yuko yirukanwe ku butaka bwa Kongo, kuko hari abasabye ko bakurwa muri Kongo bagashyirwa ahandi hantu. Urabyumvise? Ubwo ibyo nabyo twabitekereza ko Tshisekedi ari kugenda ashaka n'igihugu kindi abantu muri FDLR bashobora kujyamo, bashobora kuboherezamo. uko niko kuyitsinsura se Kariko bavuze, kuko mu masezerano ya Washington handitsemo neutralisation, ubwo ni uguca imbaraga kuneutraliza FDLR. Ariko Kongo yahisemo gukora ikintu cyitwa négocier, si ukuganira. yego Impande zombi zarabyemeye kumvikana ibintu runaka uko bizagenda. yego Mu magambo make, abantu leta ya Kinshasa yagombaga gutsinsura biyumvikaniye n'iyo leta uburyo bagomba gukorana bombi. Ibyo byose biriho, ariko akazi kenshi gafite Kinshasa kurusha na FDLR, kuko Kinshasa niyo yasinyiye kubasenya. Ibyo byose byaba bihari. Ariko Jerry, tudatinze kuri ibyo bintu, hari ibyatangajwe na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yaganiriye na Tshisekedi. Tshisekedi n'uruhande rwe ntibigeze babitangaza, kuko Tshisekedi we ibyagiye hanze yatangaje yego ni iby'uko yatangaje ko nubwo asoje uruzinduko rwe rw'akazi muri Tanzania, ariko ngo akundikirwa cya Zanzibar by'umwihariko. uwo ari ugikunda Tshisekedi yavuze ati nubwo nsoje uruzinduko rwanjye rw'akazi mu gihugu cya Tanzania, ariko by'umwihariko nkunda ikirwa cya Zanzibar kuko gituma ngira ubuzima bwiza nkabasha kuruhuka neza. Ati kubw'iyo mpamvu rero nzagaruka hano muri Tanzania, kuruhuka nzagaruka. Ati ahubwo nshobora no kugaruka ntaje mu ruzinduko rw'akazi, ariko nkagaruka nje mu biruhuko byanjye mu buryo buri private hano muri Tanzania. Ndateganya kuzaruhukira ku kirwa cya Zanzibar, ndahakunda, ntatuma ntekereza neza, nkagira ubuzima bwiza. Mwumve ko iki ngiki ari kimwe mu birwa ku isi nkunda kandi binyura bigatuma mpumeka neza. Ako kantu urakumvishe? yakumvise cyane. Nibyo Tshisekedi we yatangaje, nta nibyo biri hanze rwose, nibyo uri buze kubona. Aho Ariko ibyo yaganiriye na Madame Samia Suluhu Hassan, ibyo baganiriye, ibiganiro byabo abakuru b'ibihugu babonanye, yego, Samia Suluhu Hassan we yabitangaje. Donc perezida wa Tanzania yatangaje ibyo baganiriyeho na perezida wa Kongo, ariko perezida wa Kongo we ntabwo yigeze abitangaza. Mu magambo make rero, mu ruzinduko rw'iminsi 2 rwa perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Mulumba muri Leta Zunze Ubumwe za Tanzania, baganiriye kuki? Umwanzuro wabaye uwuhe? Igisubizo ni ikihe? Ibyo rero nibyo tugiye kureba mu butumwa perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashyize kuri X, cyangwa se iyi yahoze ari Twitter. Kugeza rero kuri uyu munota niki gihari, Samia Suluhu Hassan yanditse ati Ikulu ndogo Zanzibar. Ikulu ndogo Zanzibar. Ikulu ni presidence, yego
ndogo Zanzibar. Ni ukuvuga ngo ibiganiro bya perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo byabereye Dar es Salaam. yego Tanzania burigizwe n'ibihugu bibiri byiteranyije bibyara kimwe. yego Kimwe cyitwaga Tanganyika, ikindi ni ikirwa cya Zanzibar, aribyo byabyaye Tanzania. Impamvu yavuze ikuru ndogo ni ukuvuga ngo ibiro bikuru bya perezida mu gihugu cya Tanzania bibi Dar es Salaam, ariko noneho bo bahuriye hehe? Zanzibar, ahari perezidansi ntoya. Donc ni ahandi hantu hari ibiro bito bya perezida wa Tanzania, niho bahuriye na Tshisekedi baganiriye ibiki rero. Samia Suluhu yanditse ati, mapema leo nimefanya mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ambaye yupo nchini kwa ziara ya kikazi. Hano yagize ati, mu gitondo cy'uyu munsi nagiranye ibiganiro na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo uri mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cyacu. yego Mazungumzo yetu yamejikita katika kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na DRC, hususani katika kuunganisha nchi zetu kupitia ujenzi wa miundombinu, kukuza biashara kwa kuondoa vikwazo visivyo vya lazima, kuboresha huduma za mipakani na kuwezesha ushiriki zaidi ya sekta binafsi katika shughuli za maendeleo. Ahangaha rero ashaka kumvikanisha ko muri ibyo biganiro bagiranye ibiganiro ku bijyanye n'uburyo bateza imbere umubano w'ibihugu byombi hagati ya Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ariko hususani katika kuunganisha nchi zetu kupitia ujenzi wa miundombinu. Avuga ati cyane cyane rero tukaba dushingiye mu kuzamura umubano w'ibihugu byombi duciye mu bintu bitandukanye birimo kukuza biashara, guteza imbere ibijyanye n'ubucuruzi, kwa kuondoa vikwazo visivyo vya lazima, gukuraho inzitizi zose zitari ngombwa zituma ibihugu byombi bidakorana ubucuruzi neza. yego Icya kabiri, kuboresha huduma za mipakani na kuwezesha ushiriki zaidi wa sekta binafsi katika shughuli za maendeleo, ndetse no gukuraho ibindi bibazo ku mipaka bituma hatabaho ibikorwa by'iterambere ku mpande z'ibihugu byombi. Kuraho ibibazo ku mipaka bya n'abantu bagenda bahura nabyo bigatuma abangaba ku mipaka bahura n'ibi bibazo, abandi nabo kuri uruhande bagahura n'ibi bibazo, bigatuma ibikorwa by'iterambere bitagerwaho. yego Ikindi, Tanzania ina fursa kubwa katika uzalishaji wa bidhaa za kilimo. Ati kandi Tanzania ifite umwanya munini cyane mu guteza imbere ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi. Urimo kubyumva? kubyumva cyane Mbabarire. Aho ngaho hari ku bikomoka ku buhinzi. Icya kabiri, uvuvi na mifugo. Uvuvi ni uburobyi, mifugo ni ubworozi. Uri kubyumva? Ibyo byose Tanzania ibimezeho neza. Hivyo nimeikaribisha DRC kutumia fursa hizo katika kuongeza biashara na Tanzania. Nakoresheje uyu mwanya rero ngaragaza yuko ibyo byose bigomba kwifashishwa mu guteza imbere ibijyanye n'ubucuruzi hagati ya Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arangije aravuga ngo aidha tumekubaliana kuendeleza ushirikiano katika sekta ya madini. Ikindi kandi twanemeranyijwe ko tugiye guteza imbere umubano n'imikoranire yacu mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, madini. Arangije aravuga ngo iki ni icya mbere. Icya kabiri, kuanzisha uchimbaji. Kuchimba yani kuchimba, ubucukuzi, gucukura. Kuanzisha uchimbaji, gutangiza ibijyanye n'ubucukuzi. Ubwo ni hagati y'ibihugu byombi. Ubwo ni ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icya kabiri, uongezaji thamani na masoko hadi tafiti na kubadilishana uzoefu na ujuzi. Arangije ati
twaganiriye ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kongerera amabuye y'agaciro agaciro muri Tanzania na Congo. yego bivuze ngo mu byo bemeranyijwe ko hari n'amabuye ashobora gucukurwa muri Congo Ubundi iyo ngingo- akongererwa agaciro. iyo ngingo ni iri gusirikira ahantu hose muri ibyo byose wavuze, ubworozi, uburobyi, ingingo zitandukanye, ariko byagera ku mabuye y'agaciro. Yego. Hagati se ibirombe yongera bitanga. Urabyumva hano, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kuyongerera agaciro biruseho si ugucukura gusa, no gucukura amabuye y'agaciro barangiza bakanayongerera agaciro, ubwo ni ukuyatunganya. kuyatunganya nyine, Yego. bya bindi u Rwanda rukora, uri kubyumva. Noneho bakayashakira n'amasoko. Tayari. Tanzania na Congo bumvikanye bagira amasezerano mu gucukura amabuye y'agaciro, kuyongerera agaciro no kuyashakira isoko. Yego. Uracyumva icyo kintu? Ndacyumva cyane. Aha. Ndetse bakanahana ubunararibonye. Masoko hadi tafiti na kubadilishana uzoefu na ujuzi, bagahanahana ubunararibonye muri iyo sekteri, ikiwemo kupitia kituo chetu cha madini, binyuze nyine mu kigo cyabo kijyanye n'amabuye y'agaciro cyangwa se n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Donc ibigo bibiri, ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo n'ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Tanzania, Yego. bazagirana imikorere n'imikoranire, bahanahana ubunararibonye, ibintu bigende neza. Ni ukuvuga ngo ibyo Congo idashoboye cyangwa itazi, ubumenyi badafite, bazajya kubyiga hehe? Muri Tanzania. Na tekinoloji bakoresha bajye kuzigirayo muri Tanzania. Wabyumvishe ko Congo yahisemo igihugu bazacukurana amabuye y'agaciro, bakayongerera agaciro, bakayashora ku isoko, bagahanahana ubumenyi. Congo wumvishe ko yahisemo Tanzania? nabyumvise. Unagaruka inyuma muri ibi bihugu nyine duturanye, Tanzania n'u Burundi nibyo bihugu byagiye gutabara muri Congo. Tanzania yagiye muri SADC, Uburundi bugenda babyiyumvikaniye nk'inshuti. Ariko Tanzania iteye imbere kurusha Uburundi, kuko Tanzania yo yacukura ikayongerera n'agaciro. Ni byiza rero ko mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Tanzania yakorana cyane na Congo kurusha uko Uburundi bwakorana cyane na Congo. Ikindi perezida wa Tanzania yagize ati, tumesisitizia pia umuhimu wa kuendelea kushirikiana katika masuala ya amani na usalama. Ati twashimangiye cyane kandi nanone akamaro ko gukomeza gukorana ku bibazo by'amahoro n'umutekano. Yego. Tanzania na Congo bumvikanye gukomeza gufatikanya mu bikorwa by'amahoro n'umutekano, yani gukomeza gukorana nk'uko bari basanzwe bakorana muri SADC no mu bundi buryo. Yego. Ikindi, ibyo byose bikaba ngo kwa lengo la kuimarisha utulivu na ustawi wa wananchi wa Tanzania, DRC na ukanda wetu kwa ujumla. Aravuga ati ibi byose tukaba rero twabikoreye Yego. kuzana ituze n'amahoro Yego. mu bihugu byacu ari byo Tanzania na Congo ndetse no mu karere muri rusange. Yego. Nibyo byaganiriweho hagati ya perezida wa Tanzania na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yego. Muri ibi byose rero byinshi wumvise baganiriyemo, hari ibyo numvise nawe wari uri kwigirira umuhimu sana, iby'ingenzi. Harimo ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, harimo n'ibyo gukomeza gukorana mu mutekano no ku mipaka abantu bakagirana. Noneho mu mabuye y'agaciro ho bakacukura amabuye y'agaciro, bakayongerera agaciro, bakayageza no ku isoko. Bivuze ngo amabuye azajya acukurwa muri Congo, ajyanwe muri Tanzania, bayongerera agaciro. Tanzania bafite ibyambu, bayurize, bayashyire ku isoko, bayashore. Urebye ni ibintu bibiri by'ingenzi byari byajyanye Tshisekedi muri Tanzania. Ni ibyo ngibyo bijyanye na processing y'amabuye y'agaciro n'ibiyakomokaho, ndetse n'ibijyanye no gukomeza gukorana mu bijyanye n'umutekano. N'ibyo bibiri. Yego. Noneho ku bijyanye n'iki kintu cya kilimo, ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bavuze, attention, nabyo birakomeye cyane hagati y'impande zombi ku baturage.
bagomba gukorana gukorana nuko rero ibintu bimeze ni ibihugu bibiri bihana imbibi bisanzwe bikorana ubyumve ko urwo ni rwo ruzinduko kugeza ubwo Tshisekedi ijambo mu byo yavuze bati nzagaruka hano privately by'umwihariko nta n'igitangazamakuru kizabivuga ko nahaje nzahaza hano mu buryo buri private nje kwiruhukira ariko nawe uko kuruhuka ukumve nyine azajyayo Samia atabizi hari ibyo bazaganira nicyo kintu kirimo ni nk'akamubwira ati jyewe nzagaruka mu ruzinduko rundi rutazaba officiel tuzabinoza neza ubambwirire ko ari ibi twaganiriye yego reka dusoreze aha dutegereze bizavamo ndashimiye cyane asante sana Jerry asante sana muri rusange nibyo byavuye mu ruzinduko rwa Tshisekedi mu gihugu cya Tanzania turabashimiye cyane turabakunda cyane reka dufate uyu mwanya tubategure n'ibindi biganiro asante sana murakoze